Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed, labeled words you just can't say? Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try. Swastiastu, selamat sore semeton. Jadi sore ini hujan ya semetonnya, dan shadow hujan. Ini dia, kita udah sampai di Krishna Oleh-oleh Bali yang di cabang Jimbaran semeton. Jadi sebelum sampai kita muter dulu, ini macet semeton. Oke, udah sampai di Krishna Oleh-oleh Bali. Oke, dengan kupon segini dapat apa aja ya? Yuk kita lihat semeton ke dalam. Jadi karena ini baru pertama kali, aku tanya dulu ya di informasi mengenai vouchernya ini semeton. Oke, dan ternyata kita disuruh belanja-belanja aja dulu, nanti berurusan di kasir untuk masalah voucher. Sekarang kita mau lihat-lihat aneka snack-snack yang ada di Krishna Oleh-oleh. Ini woman t-shirt ada woman t-shirt. Bikin anak ganteng dulu. Bikin anak ganteng. Anak ganteng mama. Apa ini? Jadi masih lanjut semetonnya, ini di lantai 1, kita lihat-lihat snacknya dulu. Jadi kita banyak banget ambil aneka kacang-kacangan semeton. Ada kacang disco, kacang pedas, kacang goyang, kacang segala macam kacang. Nggak pakai basa-basi, nggak perlu ke lantai 2, langsung kita terjun ke lantai 3. Kita mau lihat apa ya di sana ya. Mau tahu ada apa, nanti kita lihat langsung di lantai 3 semeton ya. Kita pakai lift aja karena biar lebih hemat tenaga. Oke, jadi ini dia suasana di lantai 3, nggak seramai di lantai 1 ya semeton ya. Jadi kita di sini full lihat aksesoris, pakaian, dan topi-topi ala-ala, sepatu juga ada banyak semua di sini semeton. Jangan lupa kita coba topinya dulu semeton. Jadi di sini bukmirnya warna pink biar sesuai sama pakaian yang dipakai semeton ya. Dan ternyata bagus juga. Dan enggak salah cinta, aku mau coba nih semeton, bagus nggak di aku. Jadi ini kita berdua pakai topi semeton, gimana menurut semeton, bagus nggak, beli atau enggak ya? Bagus kan ya? Swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head.
coba dulu semeton. Ini sekarang cocok nggak ya dipakai? But I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the day. Lanjut lihat-lihat dulu semeton. Ini dia udah capek banget dan ternyata kita udah blender segini. Coba nanti kita hitung ya berapa totalnya semeton. Nggak salah lagi, kita kesini kita lihat-lihat dulu. Di sini ada aneka sendal semeton. Oke, ini udah selesai belanja semeton. Sekarang lanjut kita ke lantai 1 dulu. Kita mau bayar dulu semeton. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do with you. Don't ever wanna miss you. Ternyata masih belum puas nih semeton. Kita masih di lantai 2. Kita lihat aneka-aneka sendal-sendal Bali dulu semeton. Sini kita lihat-lihat untuk adiknya juga. Swimming in everything you said, I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping. Kita duduk dulu semeton karena kaki udah capek banget jalan ke sana ke sini ke sana ke sini. Lah kanan kowe nek maju Victoria sik ngisor amplop dulu nelunga terus kowe Got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. Oke, jadi segini nih belanjaan kita malam ini dan ternyata nanti kita lihat ya berapa ya totalnya. Sekarang waktunya kita pulang semeton dan ternyata udah gelap di luar semeton ya, nggak terasa emang kalau ada dalam. Jadi ini nih kita udah sampai di rumah semeton. Sekian video kita hari ini. See you next time di video selanjutnya. Bye bye.